बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि सिडली समष्टिनि एमएलए जयंत बसुमतारी बिथां, जोंनि एमसीएलए माधव सेट्री बिथां, चिरां डिस्ट्रिक्टनि डिप्यूटी कमिशनार रेड्डी बिथां, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेन्टनि लुनाय कन्ट्रेक्टर असिन्द्र बसुमतारी बिथां, बे बाटाबारि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा शिवरात्रि शुभकामना ज्ञापन करिछु। मानगोनां रायजोफोर, गोलाव समनि मोनसे हास्थायनाय, गोलाव समनि मोनसे जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनानै दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारि सोरजिनानै लानो हाबाय आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर बावो आरो लोगोसे जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजानिसिम साबायखर बावो जे दिनै गोलाव समनि बे हास्थायनायखौ मोगथां महराव मोननो हाबाय। जों बयबो मिथिगौ बे साहा ओनसोलनि दैया जोबोद दाहाराव बोहैयो। दैज्लां बोथोराव साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा फारसेनिफ्राय फारसेजों थांनायाव जोबोद उसुबिदा जायो आरो बिनि थाखायनो बे दालांनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै दङमोन। दिनै बे दालांखौ 69 कोटी रां गारनानै प्राय 1 किलोमिटारनि खाथिफ्राम मोनसे जोबोद मोजां दालां मोननो हाबाय। दायो बे दालांखौ लुखांनायनि उनाव बे फारनैथिंबो थानाय रायजोफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलाजों लोगोसे बेफार फालांगि खालामनाय, फरायनाय गासैबो हाबाफारियाव मोजाङैनो मोजां मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। दा मोनसे गोनांथि दङ, साननैसो सिगाङावल' बुंदोंमोन जे मोनसे आरोबाव दालां नांगौ लांकार दैनि सायाव। दा बे दालांनि लांकार दैनि सायाव दालां लुनायनि प्रप'जेलखौबो बानायगासिनो दङ। आं मिजिंथिदों बे लांकार दैनि सायाव जि दालां नांगौ बेबो थाबैनो लुजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनि थाखाय जोङो एमपि एमएलए बिटिआर सरकार गासैबो जोङो नाजादों बे दालांखौ जाहाथे थाबैनो लुखांनो हायो। আমি যোৱা 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমত প্ৰত্যেকটো জিলাতে বিকাশ যাত্ৰা হিচাপে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আমি ৰূপায়ণ কৰিছো। চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টত বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনি মুকলি কৰা হ'ল আৰু বহুতখিনি নতুন নতুন আঁচনি ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছে। আমাৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে, অসমত এটা নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমখন ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়া, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ় দিয়া, বিশ্বগুৰু হিচাপে আজি গঢ় দিয়াৰ যি সপোন এইটো বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে। আমি স্বাধীনতাৰ পৰা কেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ এটা সময়তে আমাৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব, এই আঁচনিবিলাক মুকলি কৰা হ'ব হৈছে। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কাহানিও অসমৰ ৰাজনীতিতে হওক বা অসমৰ ইতিহাসতে হওক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা সপোন দেখিছে এই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে মেডিকেল কলেজ, ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়াম, মডেল স্কুল বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে আৰু কথামতে কাম যিবিলাক কথা নিৰ্বাচনৰ তেখেতে ক'লে এই প্ৰত্যেকটো কাম আজি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ তেখেতে গৈ আছে। আজি বিটিআৰ অঞ্চলত আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিল ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰ, এই সময়ৰ পৰা যোৱা 3টা বছৰত আমি ৰাইজৰ সবচে ডাঙৰ সমস্যা এইটো আছিলে ভূমিৰ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে বৈশ্যমুঠি আমাৰ এটা আঁচনি আমি আনিছো, যেনেকৈ অসমত বসুন্ধৰা আনিছে আৰু সেই বৈশ্যমুঠিৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো ৰাইজৰ ভূমিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো। ইতিমধ্যে 1 লাখতকৈ অধিক মানুহে 3টা বছৰৰ ভূমিৰ পাট্টা ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ সকলোৰে ভাল এখন ঘৰ লাগে, বৰষুণ আমাৰ অঞ্চলত বেছিকৈ হয়, ভাল ঘৰৰ অভাৱত বহুতখিনি কষ্ট হয়। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত আমি কৈছিলোঁ যে 1 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আজি আমাৰ
এটা হিসাব আহিছে 17 বছৰৰ আগৰ বিপিএফৰ চৰকাৰৰ সময়ত মাত্ৰ 39,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 5 বছৰত 1 লাখ কিন্তু এতিয়া আমি 3 বছৰতে 1,84,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে গাঁৱে গাঁৱে খোৱা পানী জেজেম আহিছে অৰুণোদয় পাইছে যি সকলে অৰুণোদয় পোৱা নাই তেখেত সকলে পিছত আকৌ পাব ৰেশন কাৰ্ড পাইছে সবে যি সকলে ৰেশন কাৰ্ড পোৱা নাই তেখেত সকলক ৰেশন কাৰ্ড দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া ৰেশন কাৰ্ডৰ লগতে ডাঙৰ এটা সুবিধা সকলো 5 লাখ পৰ্যন্ত আপোনালোকে ৰেশন কাৰ্ডৰ লগতে চিকিৎসা সেৱা আপোনালোকে বিনামূলীয়া পাব 5 লাখ পৰ্যন্ত গতিকে আজি খসাখসিকে 8 দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেটো কৈছে 8 দিন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো ভাল দিন পাবলৈ সক্ষম হৈছো जोङो मोनसेबो बिथिंखौ नागारनो सानाखै मोनसे समाव बिपिएफ नि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना एमएलए मन्त्रि गोबां दङमोन रायजो राजाफोरखौ खुन्दुं कम्बलजों थगायबोबाय दिनै जोङो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै रांखान्थि जौगानायनिफ्राय लानानै आबादनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव रायजो राजाफोरखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जि मोनसे गोदा खस्थ' खालामनानै जि मोनसे सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बिटिआर खालामनो हाबाय बे बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ रोजा रोजा साखरि होनाय जादों रावबो थाइसे थाखाबो घुस होनाङाखै आरोबाव साखरि मोनगोन आङो फरायसाफोरखौ खावलायदों इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय रेडि जाबानो जाबाय बेवहाय कोनो घुस होनाय थाखा फैसा होनायनि बाथ्रा गैया दा नंखायनो रायजोफोर दिनै आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै खेबसे भट होनानै गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय जौगानाय लाबोनो हाबाय खौसेथि लाबोनो हाबाय मोजां मोनसे परिबेस जों दानानै लानो हाबाय खेबथाम भट होनानै बिपिएफ नि दिनाव बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनीति घुस जानायनि राजनीति सिगिनायनि राजनीति सोलिगासिनो दङमोन नाथाय दिनै खेबसे भट होबाय सरकार फैबाय आर्मी पुलिसफ्राबो बिनिफ्राय जायखारलांबाय बेयाव गोदो मोनसे सम दङमोन सानावनो मानसिफ्रा ओंखारनो गियोमोन आर्मी अपारेशन पुलिसनि बायदिसिना थासारि नाथाय दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बे थासारिफ्रा सोलायजोबबाय दा बिनिखायनो मानगोनां रायजोफोर फैगौ बिसायख'थि फैगासिनो दङ लोकसभानि बेवहाय जाहाथे मोजां सासे बिजाथिखौ मावगासिनो दङ आरो थाबैनो जोङो सासेबाव एमपि दिल्ली सरकाराव फैदों दा बिनिखायनो जोंनि खामानिखौ जों मावगोन नोंथांमोनखौ सिबिनाय नोंथांमोनखौ अननाय नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनाया जोंनि दिनै मोनसे बिबान बे बिबानखौ जों रुजुनानै आवगायलांबाय थागोन आं बयनिसिमबो अबंलावनि खाथियाव आरज गाबबाय नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै थानो हाथों মই সকলোৰ কাৰণে মই আজি শিৱৰাত্ৰি হিচাপে আমাৰ সকলো আজি পূজা কৰিব ময়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আপোনালোকক সকলো যাহাতে ভালে কুশলে ৰাখে এইখিনিয়ে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ। Thanks a million, sir.